Bugra Jesu Christ nang bai jotno khane hamjak ma te chubai yaparo tini jeng Hebrew chapter 11 no tui jeng one shop layana muido dong bai na waisa pro thangnai o jeng sereng laidoni kata agni smai bai takni smai abro mo tui jeng phailaika ge pila sekang ni Adam ke second ni Adam ke Jesu Kristo obrok notui seng wansuk laika ke muido tongbaina tabo ke seng padi chapter 11 no seng nugu naike nugnai aro kabangma borok poito genang borok rokni bumung seng aro nugu chapter 11 ke chapter 11 Hebrew chapter 11 no poito ni mugu chapter nugu seng borok mana sini zake ge seng aro kabangma kokthai poito u kokthai no seng kabangma bar ne seng aro nugu de kubuni chapter rokni sai aro seng kabangku no seng nugu ke seng poito ni example seng nugu pelepiles kan seng por lagi na ke Hebrew chapter 11 ke seng bisingo thangayan Hebrew chapter 11 verse 1 to 3 poito ni kok poito genang mani abo engka seng khatung mani abo no man sukha mase seng nugya pano sawi man sukha mase agini borok ro kaito bai kaham jak mani abo engka borok poito klaima bai se bewak sengsar kaito ni kok bai ses nam jako rei seng sawi man mani abo engka seng poito klaima bai se hake nugya manai ni se on nukma manai ro snam jako geseng oro ang tepron saka bar ne poito u kok thai seng aro nuknai ge seng poito ni udaharon Jeremia ni jora rogo bu seng nugu ge padi Jeremia ni kok nukja na lewan kan aro ang hanya kipuri pepine seng busiwani bagi Jeremia chapter 32 verse 25 by 27 aro Jeremia ni suriman 25 nismi 27 jor hai pana o subrayung kaito nang ano hai hnei saka o subrayung no kolodia songni yago yapare rezak pana nang o hano payui nadi te kok mukmuro narugdi subrayung ni o kok Jeremia ni thane phai sokpaikya naidi ang subrayung bebak bahan betui genang rokni kaitor mungsapano khlaina bagui ani thane kutub toda tongba keseng oro omono seng kahake porine ke nugu Jeremia ni mana teman sasnai kabok Jeremia ni thani u jaga oro jaga ni kok samani bonom mawani Jeremia ni wansok mani ba boni bagui gabo maya impossible o hano ba u jaga no nawani bagui teman male oro ono kolo English baga chaldian no ba omoro tongo kolotia den ho teman kan oro kobro bai hai pano subrayung kaito nang ano hai hnei saka o hayung no kolodia songni yago yapore rezak kana nang ahano paiwi nadi te kok mukmuro narati kolodias piaba kaito ni kok thai nobo poito klaima bai kaito ni mane bororo ni thani impossible unphana kaito ni thani possible e kaito or hai ni chao verse 27 no
naidi ang subrayung bebak bahan betui genang rokni kaido mengsapano khlaina bagui ani thani kutub da tongba gejiram yano haini sawo naidi ani thani mengsesek meneng tawana di ani thani omo hai samung kutub khaimia ni tu tongba grei kaideni thani impossible ba ngmaya humani kasgrei bopro jini poito kubui sijakba jepro जों bono asamalia जों wasukmalia omo ungnai hni जों khakamaya omo khlaimanai hni khakamaya apropono जों kaito le khlaimana hni bono boni phano boni ba phawo khaberai dongman bono poito जों फैलाव परीक्षा Hebrew chapter 11 verse 1 hanya haya kibu sang bisnero rotomaisa poito genang mani abo engka जों Khatung mani abono mansukha hanmase जों nugia phano sawi mansukha hanmase poito mane tamba जों bono nugia phano जों je mane asawi dong mani bono जों tabuk man yakhopana mane yakhopana maya khopana yakhopana bobono जों masoka ba engka nei bekawo khabera sokmane omo is nai nei khabera sokmane bosi poito no जों nugia phana poito no जों mokol bai thang nugia phana sini mokol boy जों nugia phana जों bono mane boino sawi khana romana जों boino testify khlaimana जों nugma haikena nugja khaikena bose poito जों poito mane teitemo जों jefro suriwo apro omono जों mankhana nei wanso mane bose poito teitemo poito mane जों kaito ni thani khabera sokha je sepa situation jepan dongthong haibano जों kaito no bisasawi kaito no khaberawi dongmane bono poito tabogrondi mungsasuk nang rungrok sakawo rong dupitei ingtongka haibano nang kaito tong tabog Jisu Kristo boni sagri robbai Galili lego rong philjak tui haibano Jisu thuidong borok Jisu no thangi sosawi kya subrai जों thina nai dongmon nang siade ega Jisu Kristo apro bono sa oni oktomane asuk poito kom bai nei nokbar no dam rokha nokbar thak ega borok Jisu si borong loge tongo ke borok haino nungsang yak ni wasok tongone bata ega जों bokhaino जों kubu Christian ro Jisu Kristo sini thani tongo bisas tonai kaito snamani no bebak no kaito no snakha ba bebak no snamnai kaito ukok thaino tonai bisas sawani bagai poito nang जों muthang jagoni bagai poito nang tau abel ni ko abel boya farmani no kaito tumani khusingi yasaka goin nilo tumani bagi yasagi tumani male abel ni ya farmani bo poito tong bo poito ba ya far tumani male जों siwu adam by eve sum sok khlaika kena lebang no sraimang rozaka ha bo sraimang rozaka tangli yang ke masali ya ko tikiklas masa sinai jabra rogle hai asai sinai jabra hai bagi जों matang je sajang nai manoi mai ke je halang dia
bokhay seraimang nangza oha seraimang engka ani bagai temanai moithai khlaibani rok belai kana kosto makhai ege u kosto no kosto khaye coin yapar paike bo wan sogu omo baikena kaitor khusiane boni wan sok mang haibana abel engke kaitor ni kok no poito buma bu phasong no kaitor baike nakar kha bono boni poito puntok thari yapar kha kesi kaitor nakar engke hakene bo yapar paike ge coin ba yapar ma bai abel yapar mani juda Gede kaitor no khatung rogoni bagai poito nang kaitor hus khlai romani arni yogwani hingke te kaitor naimatoi tongwani hingke poito nang ngeke sing kaitor naimatoi tongmaya tamanile sengsa jeprono lule roja hain bagai poito kuri hingke sing boni dagetoi tongui maya ngeke sengsaro Bible sawo sengsaro jeng nograi haise sengsaro nograi haike tongwani bagai jeng poito nang baksa wasogo sengsa engka beba ang sengsani sengsar ani piaba Bible ke Kristan rok no purungo jeng sengsaro nograi haise ngeke nograi haike tongwani bagai poito nango tawo Abraham okay verse 8 chapter 11 verse 8 Njimin danger Angkoribana ama kisana lesina kaitor Abraham no runa hanmani a hawo thangi hnei hanmano Abraham kaham khlamani abo ungka poito khlaima baise bo buro thangi tong kha abo sawi man yawi no bo bini hano khibiwi thangka kaitor bono runa hnei kogrumani a hawo bo poito khlaima bai se phatarsa haike tongo bo rini tamu o Isaac te Jacob bai tonglayo borok bo kaitor bai a kok no kogru jago tamni hinba kaitor kayui tisamani a taon no Abraham naisingui tongo a taon engka nok thai kra ke tisajak geseng bo boni kahma nok bo mo phani jaga tong thai tongmani abno khibiwi kaitor roma bai bo kanan hawo nograi hai ke thangi tongui ke Bini ha kanan ba buis tongoni pila ya aro tongui ke te jeng kaitor ni sengsasa kaitor bai sengsasa khlai jagani kaitor ni sengsasa no mawani ke poito nan tabo mosi ni kok sengnugo mosi bo sengsani tongthok jathok no khibilangka tamani bagai kaitor ni sengsasa no nahorma bai te sokat no nahorma bai nisa 24 bai 24 by 26 24 is 26 HIBRU chapter 11 Musi sikla sogui bo faroni busana jukni busla hnei gosina soya engmani abo engka poito khlaima baise srapsani bagai sumsogo tongthok lai tongmani slai kaitoni borok rok bai baksa satok jakmano se bo hamjago Egypt ni bebag rangri ni slai Masia ni bagai hamya hanjakmani abo se hamkugo hnei bo sawiman sukha tamni hingke bo ulni manthai no se nahoro ulni manthai no si nahoro ulni manthai no nahoro ni bagai poito nango temenumlek poito sara nung ulni bagai ulni manthai no nahori khlaimeya mosi bo beba no yakarika bo raja haike tongma khamang mane raja ni busa haike tongma khamang temenle raja ni busuk sibo Singhason mane amo pelei so tongui ma khamang haipun bono khibiwi sibo haini sawo borok ni borok bai satok jakmani hamkugo nei khibilango kemo poito bai
English ke sawo bo sengsa ni tong thok za thok no sungsok bai kepleng sengsa ni song sa tono kiwi mol brum brum ni phainai tong thok za thok no na hok hani bagai bo ya kalangkan nge seng ka pelai kena durbol jeng norong ngeseng kerak ngani bagai poito nang jeng persecution rokno kate wani bagai ba persecution rokno mesewe bono keplai ngai phai ni bagai poito nang 사동작 나이는 크리스찬도 사동작 아이분은 보노 좀 사동작만노 여기 파야니 바게 여기 만에 사동작만노 그 플라이는 사동작 파는 좀 오버컴 클라이언이 바게 보이던 이야기 봐 사동작은 뭐 그러니까 네 약수 사이트 이제 뭐니 바게 이거 보이던 보이도 버럭노 베바노 클라이로 위만 코스토노 뭐 클라이로 위만 백 돈은 무슨 소리만 보이도 어머 성노 클라이도 Hebrew chapter 11 하니 하이탕나 비슷나이 33 verse 33와 니지메 37 조라 안 보이거는 기사 콜로 하이거는 보린 내리거는 34 니지메 33 니지메 37 조라 보이도 클라이만이 비싱 뜨이세 보록 아스 하록바이 soba nanglayui mecenka borok engka katsui samung soino se klayu hake kaido runa hanai kokrumano manka borok singhorok ni bukuk muthukka kirima sengsa hor butarka sengbai tanui butarjak nai ko yak yokka borok phan krei phano phan ganang engka borok krak engai cobawo bini seng krak rokno mesen ka poito klaima bising tui buri rok sakni borok rokno kuthoi ni kuthang manpika baksaba muthang jagai teibo kaham ke tongna tui ke phiok jak nai ya ngai satok jagai thibai ke baksaba lengai jagai bujak paikya baksaba khajagai alongo dajak baikya borok holong khitarjak baikya borok kochok neike ratharjak baikya borok seng bai butharjak baikya borok mera bukur eba pun bukur sumui tongbaikya borok buma manliya geza borok satok jak baikya borok hamya khlaijak baikya nabi borok tomon bagi amaike soi tongma borok poitoni bagi je u poitona jengno kaito bai kereng roiro kaito bai seng kajak tongmani u poitono sengno kaito bai kereng ro seng poito kerei poito kerei ke seng kaito bai kereng rei maya poito si sengno kaito bai kereng ro hani bagi neng giza thangdi jesepon suri di u poito kebu ni poito kerei ke kaito bai neng kereng rei maya dei kereng rei tong rei maya kebu kereng yako kereng rei tong rei maya saka simi ngi dong nega kisah kosto tekto ba situation sok yang kene ya kaitan jawab teman bagi borok rasniti na torjako teman malah Kristen pun rasniti na torjako ang rasniti kai kisah sujug subida manchi nai chakri manchi nai hai manchi nai omo hai omo kebu poitoni kebu poitore tong keri penuh baksa borok tongo cakri kenang bai berirok cakri kenang mungkin non Kristen pun kai jadi kan omono poito moni poito temabu bono penuh dia hanya bagi Yesus Kristus sawo sini molo paitan ni molo sengsaro poito genang mau ni belai kena kosto ngai nisyo okay tak ganda Yesus Kristus paina ni ganda rere borok poito klainai keri ngere Luke chapter 18 pertama ni Luke chapter 18 verse 8
Luke chapter 18 verse 8. Ang puriwan ang norok no okok sawo bo borok ni bagay daktino samang klayana pia borok ni sajla o sengsaro phaipru bo poito ganang borok da nupai no Jisu Kristo o sengsaro kibir phaipru poito ganang borok da nupai no niso English ko hen so when the Son of Man comes will he really find faith on the earth poito ganang borok de po man phaino nupai no niso Ga Matthew chapter 25 kaijak maisa phaina lerei tongma bai abri rok murmute lip sake mutre thanglai kya ga singoro nogo bri sikla borok khorok chiro kaijak nai rok no nai singi thongmano haibana khorok ba ke mutre lai tangka te khorok ba ke nai singman ka te khorok ba ke mutre lai tangka ke omo जों no phunogbo omhai poito je poito baina singi tongnai borok hingke Jisu Kristo phaipro hingke lamsok manna hingke जों Bible oro जों nuka Luke chapter 18 o haine ang phaipro hingke sengsaro poito ganang de man phaino nisi siso hingke tabo bo phainani kasogrul borok ni thani poito kri ungrut ke obono chapter 11 no जों poito ni kok nugu ke जों oro omono one sok thai chini जोंनो omono pore gui जों one sok nani one sok gui जों nai mano chini sak no bahaina ke pai tabok जों chapter 12 wo barlai sinai chapter 12 ungka kaidor जोंनो kha than saromani ko oroni bisingtei जों mano teiwang pilang saka pilas kansing je nai dong nai ro muito tongona HIBRU suijak mani ungka judai ro Kristo ni thani mane judai yakawai Kristo wo phai mani piaba baksa angke kubui Kristo no manka baksa angke mane kubui ke mutangjak yakhom kubui ke asai ketal ngiyako padi जों chapter 12 pathangasina chapter 12 verse 1 to 3 ang purwan 1 2 3 chini kok hingke chini yaksi yagra o borok rok kabang marok no poidoni saki tong phake phaidi जों ज to poja no te belai ke kusungui tongnai sumsok no kibigui klangana hake phaidi chini buskango khasik na tongma jora tui khasik layana phaidi जों jisuno nahorui tonglayana bono chini poidoni yapang bujuk ulni tongthok ni bagai se bo krusno soyo kruso thuimani no bo lajima singsa ungjakya hake bo tabuk kaitani asuk thayung ni yagra bukha asukja bo manjak langmano wansogui naidi sumsok gnang borok rok bai bo busuk sen naisle jakka abo baino norok kha bai tayakati oro जों nugo Christian rok ungka kubangma jago Paul oma yebu sabu Christian rok ungka kaitoni sengkra nike जों जेफ्रो kubui ke asai ketal unggo Jisuni kaitoni bukhak unggo ba Jisu bai baksa tongo nike जों kaitoni bukhak no जों ese sengkra जों boni yang basaja nike te khaksang ke seba te khaksang ke soitan nike je soitano ruptharnai ro borok nike जों sengsani soitan bai sengsani tongnai prince sengsani raja bobai जों joba anglai dong जेफ्रो जों asai ketalango जों joba wo ke जों kaitoni
गायदर बाय तमाने बसा खलायजा गायदरनि बसा अंजाक जों दाबो लगे गायदरनि न'आवनो दङ बे गायदरनि बोखाकनो जों बाजालायजा गतेबो पल अमहायके ख्रिस्टान रक न अमहायके साव जों उनका तमाने एथलेट नैसो माने जों खासिकनाय खेला खलायनाय अमहाय के जों जेब्रो आसाय कथा ओंगो जेब्रो कबो के मोथां जागा आप्रो जों तमाने खारानि बागै जों खेलाओ अमखायने पार्टिसिपेट खालायबानि बा पार्ट नावनि बागै जों आरो बासा जा जों क्वालिफाइड इंजा दाबरुंदि ओलंपिक रगो खारनानि बागै गोबां क्वालिफाइड नांगौ क्वालिफाइड ओंखा के बरक दाबो ओलंपिक खारनानि बागै बासा जा लाइनआव बासा जा अबखायनो पल साव जों ख्रिस्टान ओंखा खारनानि बागै ख्रिस्टान जीवनाव खारनानि बागै ख्रिस्टान जीवन ओंखा अमो खाचिक माहाय बहाय जों खारानि बागै जों रेडि जों बासा जा के जेब्रो जों आसाय कथा लोङो जोंनि तमाने खासिक माने वो चेंग सुरु चेंग इनके जे कबो के आसाय कथा इंया बा मोथां जागे रंके बरंके आरो पार्ट नायमेया आरो पार्टिसिपेट खालायमेया तमाने मले बर क्वालिफाइड से इंया को आरो खासिक नानि बागै ख्रिस्टान जीवन दं मनि बागै जों आसाय कथा ओंनांगो बा मोथां जाग ओंनांगो गोबां बर आसाय कथा इंया को गिरजा थांगोन आसाय कथा इंया को बनोसि ख्रिस्टान जीवन फोरों अमहाय गोबां ताबो दिनो अमहायनो जों मथानुगो बो सालवेशन मान करे मान यादे बनले फारय वासक लाया फियाबा बाहाय के ख्रिस्टान जीवन दंनाय ख्रिस्टान लांमा बाहायबो बनोसि फोरों ख्रिस्टान सिंयाखौ बाबाय ख्रिस्टान लांमा दंनि मानाय वो इम्पॉसिबल हाय बागै बरब्र बो ख्रिस्टान नै मथावो मथाने रेजिस्टार तिसा जाफानो बनि ख्रिस्टान दंमोन करै तमने मले बो ख्रिस्टान इंयाखौ गेजे गोबै ख्रिस्टान कायसासि आरो ख्रिस्टान लांमानो दंगै माना बा ख्रिस्टान लांमा नि बागै बो रेडि अरो तबखानि हाय अरो जों वर्स 1 नुगो अरो गोबां मा साखि दं जों नाय दं जों जोंनि जे ख्रिस्टान लांमानो जे जों खासिगै दङ बा खाय खेला खालायमा हायके जों खालाय दङ जों दिनै लांमानो तुयि जों खासिगै दङ बनो गोबां मा बर'ग्रबनो साखि दै जोंनो नाय दं सोबा नाय गायदबो नाय दं सुवारिबो नाय दं सयदानबो नाय दं आगे बयद खालाय थैजाक बर'ग्रबो जोंनो नाय दं अनबिलिभार्सबो नाय दं दै बुसखांगो आसाय कथा नाय बुसखांगो जिसुनो फाय यासाक फायनाय बर'बो जोंनो नुगै दं हानि बागै जों दाबो जों गाहाम केसे खासिकफ्रो जों खासिक थाय दंले जहत जोंनो नाय दं अनबिलिभार्सबो नाय दं नोंगे जों गाहाके खासिक खांकेसे बर'खौ जों गायदनि कखनो जों साय खाना दं जोंनि एक्सपीरियंस न गे जे खासिगनि बो रेडि खालायजा एक्स पल हायनि साव सामोन chapter 20 verse 24 बेलेकना इम्पोर्टेंट निरगनो कलम बायदा ग्रुइ फानारक माने हाइलाइट खालाय फानारक माने आं परवन तामके सुब्रा जिसु आनो खालायदे हनै रमानि आ सामनो खालायबाय ना बागै आं थैनानो दर नै खागाया आनि सामोन ओंखा गायदर खायरक माने गथमा गाहाम साननै गथमा गाहाम न साननै सुब्रा जिसु खालायदे हनै दागि मानो खालायना बागै आं आनि थैनानै नबो आं दर अंजाकलिया थैनानै साइते दर दे दंगो बरक मुनिसनि लांमाव दुबुन सि दर खै हायदे हायबानो दा पल साव थैनानैसो दर अंजाकलिया तनि बागै गाय तो ख्रिस्ट आनो जे सामदागि मानो खालायबानो बागै गे इंग्लिश ओके साव हायने so that I may finish my race with joy अब्रो केमो हेफाजाबलिया हाय अरो आं जे रजाक माने अमंका तने खासिक माने उ खासिक
hui par ngani tongmani bono ang khatong hui khatung ma baike bono ang ui khela mane je running race khlaimani bono ang khatung ma baike tongthok ma baike ang paire manani bagai ani langmano sana ang thuina sana dorok ngjakliya nai sam jawongka kotma kahamno binani जों ख्रिस्टान रकनि बागै जों जोंनि क्लियार गोल जोंनि नाहरमो क्लियार परिष्कार गोजों जों जोंनि थानाय बेराजा तबक जों जेफ्रो जों रानिं रेस खालायो जोंनि गोल माने जे आरो बासा जा लाइनाव बासा जा खारानि बागै गोल परिष्कार बरफनि सकजाकनाय परिष्कार हायरे क्लियार बर' आरो दरियाव मा रइनाय बा बायथागो मा सबिनाय बर'नि बागै क्लियार जों ख्रिस्टान रकनि बाहायनो जों आरो सबिनाय जोंनि ख्रिस्टान लांमानो जों तंगैनो मा थांनाय सालसा जों कायदबाय तंगैनो अ स्राय स्राय जेफ्रो जों ओ रानिं रेस नो खारो आफ्रोतमा रेस जों बातायो बातायफ्रावबो जों बाइबेलनि मतो बाइबेलनि मते नोंमानि नांनाय जोंनि मुसुक दैया जोंनि वानसुक दैया जेफ्रो नों खासिगो रानिं रेस नों बातायो नों नोंनि लाइनाव मा दंनाय हायब्ला लाइनाव गोरै गेदों को डिसक्वालिफाइ गमहायनो जों लाइनाव मा दंनाय माने कायदनि दागे दैनो कायदर सादैनो जों मा खालायनाय according to the Bible 2 Timothy chapter 2 verse 5 2 Timothy chapter 2 verse 5 Batainai borok bataina tongmatino batayake sokat mangla bataina tongmatino ma batainai nanti belum disaka जों जिनि मुसुक दै खारखा yang hakis magurinai ni sawi uta guri phaikang ke nya जों जे rule dong ma haikena जों मा खालायनाय ge जों kebui ke kai dong maya sani asai ketal nya sani bo जेसेबां खृष्टान नै साइ दं बनि खृष्टाननि लांमा ससे सेंगियाखौ मानोना बनि रानिं रेस ससे सेंगियाखौ bo खासिं bo क्वालिफाइ सेंगियाखौ खारानि बागै तबक जों फाइनालाव थांनानै बागै हिट रक हिमारो bo आरनि बस पाइयाखौ ge bo डिसक्वालिफाइ ge जों जेफ्रो खारो जों ओ खृष्टान खारो मानोना खृष्टाननि लांमा दङ जों बैबाय सोलोंजागनाय बैबाय आंतेफ्राव साका गोबां मासुनो नायथंनाय दङ हायनि बागै बै सोलोंमानाय जा बैनो सोलोंनाय जा अमायजों फुनोबनि नांनाय गेते गेजांके रेफारिनि कक बा जों बनि मते चलबनि नांनाय फुटबल थुंफ्रो रेफारिनि कक मा चले रानिं रेस खायफ्रो हायनो बो हुइचेल सुखांके जों मा खारनाय हुइचेल सुखानि सिगां जों खारमायो नोंगे खारखांके डिसक्वालिफाइ ge जों जेफ्रो खारो आपरो जों मुइद तंथाय गगरानि मेराथन द खारफ्रोंके जों आसे गोबां प्राइस मोनैब्ले नै होनके जों सहि दंमोन प्राइस करेंके नों मेराथन खारनाय दं लामा वाइसु लें माने याकाय रसिनाय दै खालिया माने दै थांमलिया अमहाय बोखा सफै हायबना जेफ्रो मुइद दङो जेफ्रो मुइद दङो सगात मोनैब्ले ओंखायनो आफ्रो जों दमाहनाय जों सयमै जरं सयि दंमोन सरि कारेन्ट थांगा किसा हायबना जों कन्टिनिउ खालायनो नोंगे हिब्रु चैप्टार 12 प्रो जों मुखा जों परिमान जागोन आरो तमायसा फायदि जों जिसुनो नाहरै दंलायगोन बनो चिनि पयतनि याफां बुजु उलनि तंथकनि बागै सेबो क्रुसनो सयो क्रुस वो थैनानै न बोला सिमा संसा उनजाकिया हाके bo tabo kaitani asuk thayungni yagrabukha asuk जा bo ulni tongthokni bagai bebagno soikya ge kristana na hodi जों बनो फायदि नायसिलायोनो
bo soika bo lasima hulia kirima hulia thuyani cost hulia जोंनो मोथांनानै बागै इनके तबो हानि बागै bo tabo kaitoni yakra buka जों सासा खालायजा इनके जों सारो जोंबो सयखांके जों kaitoni गानावो जों सासा खालायजानाय जों जेफ्रो जों खेला दुला खालायो जों सेल्फ कंट्रोल दंनानै नांगौ इनके अमहायनो जों सेल्फ कंट्रोल दंनानै नांनाय माने साकनो जों डिसिप्लिन के जों दंगवानि नांनाय तबो खेला खालायनाय र जे जावन नो मासायो ओलंपिकआव थांनाय र जे गबत प्रेक्टिस मा खालायो एक्सरसाइज मा खालायो इनके अबायके जोंबो मा खालायनाय एक्सरसाइज मा खालायनाय सेल्फ कंट्रोल मा खालायनाय 1 Corinthians chapter 9 verse 25 आवहाय निसाव जों गोबां मा आजरावो बरफरो तमानाय खेला खालायखांके बलनि जरावो बरफनो अनार खालायबानि बागै माने खुंनि मटकरो रो इनके तबो निखबा तबो फानो ओलंपिक रो रांसा ग्रुप फाइरो बरनो अनार खाय रो माने प्राइस रो हायबनो अपोस्टल पॉल साव जोंले पाइपलाया कमोरी थांया जात मटकनि बागैसे जों खासि गयो ओके बायदि जों साक न तेबो तमानाय डिसिप्लिन खालायो तेबो मफंगुइ जों मुखायलायो मफंगुइ माने नों एक्सरसाइज करै नों बनो प्रेक्टिस करै नों खालायनाया जते जेसे नों प्रेक्टिस खायो आसे नों खालायमानो के जों एक्सरसाइज खालायनाय 1 Timothy chapter 4 verse 7 8 बोसाव किसुमान माने 1 Timothy chapter 4 verse 7 by 8 Pia osungsani kerang kothmaro no kibidi aboro buridokni kok haise 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8 boron pogeng okay bon kaitono suri wi tongna naidi buskangni kosorot hale hamo kaitono suri wi tongmani abo bebagono hamo tamni hinba abo tabukbo mutangnai ulobo mutangnai neiko kurza ang kisha busi nandia tuma sana naikya okay english no sasine english okay hai nei sawo verse 8 for bodily exercise profits a little but godliness is profitable for all things having promise of the life that now is and of that which is to come ang sawan musumonike or bodily exercise जों जेब्रो जोंनि बेसाक एक्सरसाइज खालायो जों माने काहाके दं जों बेबा माने हाया जाया रकनि किसा कम काटेबै दं एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज खायदों खाके ओके अब बेसाकनि एक्सरसाइज ओके बेसाकनि लाभ उंगो हायनो जों और लिटिल प्रॉफिट किसा लाभ उंगो माने बेसाकनि लाभ माने 70-80 बोसोर आइब्ला जों आसनो संसाराव थांनाय दं के बियाना सियारा किसा नि काटेबै दं एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज खायखाके अमहमानखौ पियाबा फलानि एक्सरसाइज खायखाके बो बेल जो दवनो हाकुगो नैसो godliness is profitable for all things kaitoni tongmung no kaham ke nang practice khaito khanke kaito dagi bana no khlaito khanke abo beba kono subanai beba kono kaham nai nैसो जों एक्सरसाइज खालायनाय बाइबेलाव जों माने काइदर जों दागिबो बनो जों एक्सरसाइज खालायनाय बनो जों प्रेक्टिस खालायनाय जों जोंनि गोल जों जेफ्रोनो मुइद तंगनाय बाइबेलाव हायनि साव 1 Corinthians chapter 9 verse 26 of Paul साव जों बॉक्सिंग बादायनाय राव हाय
season borok Paul hai ni sawo ang coba wo ngui tongo piaba ang nok barono temanai nok barono ang buya temangke naiwi no ang bui no English sawo thus I fight not as one who beats the air target kari hai bole boxing like ketemu ang boxing nai rono nai di mukhang wono nai babu hai je pau bui ingya borok number mai mukhango nangro marure number ma hai bagi mukhangwa ke borok temanai amokai kate mukhango nangya payo ni bagi nega buino ke mukhango no suk nai opposition no okay जोंबो अमहाय पल सावो जोंबो अमहाय जों बहायनाय सावो I find आं जबा खालायखा पियाबा आं जबा खालायमाने बै नकबारो अमु खालायनाय गुसिरनाय होया मानोना जोंनि टारगेट दङ खृष्टान राव जों नाहावो जों दङ तमा जों अमु खालायखे जों गायदनि कक जोंनि थानाय दङ गायद जों समाय दङ अमु मानाय अमु खालायनाय Tawurun di kaisa hain udahara ani hani bagi si masuk berarti ang nai mat tei setong nai gradi ke bebak no andro nai hai pana borok kabang mo poito klaimi ya ketemu sat ni bagi si kan klai nai ulose kai nai mat tei tong nai oh saya jeng ke wi Christian ke tak pol sama hai I fight not as one who beats the air sen boni kok no poito klai ma bai boni kok no sen boni smai no sen poito klai Gepo Yesus Kristo jini bagi Calvary cross of tiga ngeseng tabuk mono nai segai bo teman kalaikya bo lasino holia kosto holia ngetabo ora sawo bono nai sekti bono na hoi sel nai yana ngetai kaisa je running race otong nai ba khela otong nai batai nei otong nai boro sak no torja thaikri jepro sak no kongsugu tolawo klai nai sak kongsuke tama nen khela klai nei rono nai di kongsuk nai borok tama coach ni kok ngali yang sinai bui bebak sa practice thangli yang sinai eket nijer mit ozo ang kereng tang ang hai tang nai sak no cheli yang sinai nai cheli yang kan ke botola klai nai ang kasha kok muito mana age mane khela ni kok sakaba kisi se sachine age binut kambli bai temanai Sachin Tendulkar borok baksana chenglai bani cricket hai pana Sachin Tendulkar ke bo sak no humble bo je pro practice thang bara kok si khai pu omai ke boni pore mane articles okay binut kambli ke apro boni se kreng kok bo Sachin ni sai okay ঠিক মতে প্র্যাকটিস থাঙ্গিয়া সামানে নংমানে ডিসিপ্লিন করি নেকে উলোকে bo sokraikia nega boni career sen taw nugo taw boys boro taw bono sinilia taw mole boni career baikya nega omo haine jeng je pro jeng kaituni samung kaituni bagi jeng khasi gei tong ba jeng thengmung jeng batai lai tong apro jeng kaituni phan baise jeng Christian जीवन tongi mana kaituni phan baise ang khlai mana kai dor chuba kaituni hamari baise kaituni khari okma baise ang kaituni khari okma nang ang ani khasik mano pairo ani bagai tak pol sama hai ani bagai ang discipline khlai ma tong nai ani bagai pol sawo hani sawo ang sak no discipline khlai dong temane mole jepro ang kaituni kok dong buino sai khanaro ang disqualified ngani kirima bai ni omo haine जों discipline khayang ke जों sani mane chini musuk mane tei जों tongnai ega buino kaituni kok sawi prong ke जों disqualified nai bai ke जों thani bo kai jisuni tong nubliang sinai u borok jisuni chini thani wo Christian tong nubliang sinai ani bagai जों discipline dong Lokporni mana 1 Corinthians chapter 9 verse 27
oro Paul samani ang sak no discipline khlaido gete जों जेब्रब जों बाताय मावो दंगो बा थियासागनो जों बातायिन दंनाय वाइसा काइतनो मान खांके वाइसा आसाय कताल खांके थियासागनो उ बाताय माने दंगै थांनाय ओंके जों बातायफ्रो जों खाकलाव ngani nangnai oro Hebrew chapter 12 जों verse 1 pore mahai खाकलाव ngani nangnai chini kok khunke chini yak si yagra o borokro गोबां मारो no poitoni saki tongo hake phaidi जों ज' to pojano tei belai ke kesenggai tongnai sungsokno kibiwi kalangan hake phaidi chini buskango khasikna tongma joratei khasiklayan English ke sawo जों with the endurance जों khasiklayan soiba bai khakolok ke जों khasiklayan khakolok mane nanai khakolok ngake nang kisal lengka ke nang yakai rone ge Kristen langmawo गोबां माने लेंमाने जरा दंनाय गोबां माय आं बेंमालिया अमहाय जरा सफैनाय बुइबाय सातक जातनाय पेक दंनाय पद्रे पद बुइबाय लाजिरो जातनाय के आपलो या खामानि मुसुकनाय खा कलक मनि नांनाय के chapter 13 no के और काइतो सुबा माने को काइतो bo jini afa जोंनो सुबा bo जोंनो सुबानाय जोंनो जेखुनु सापर्ट खालाय ge हानि बागै राजा दाऊद हायनि साव आनि सुबामो काइतोनि आरनि से फायो Psalm number 121 verse 1 by 2 pori kenu nukai kaitoni beba subamu mamani inka kaitoni aroni negate kaitoni sajla sunu subamu Hebrew chapter 13 verse 6 yo pori kenu nukai arabu sawo the Lord is my helper kaitoni ka ano subanai nege kaitoni fola sunu subawi tongo Romans chapter 8 verse 26 sunu kenu go bojepron sunu subai tongo nege kaiton जे आसाय कताल इंयाखो माने नॉन क्रिस्टियन नॉन बिलीवर्स बरनोबो गाइड चुबाव तमा बरनोके तमा चुबा बरनोके मोथांजाक नै बागै बरक बाहायके मोथांजाक न बरक बाहायके साल्वेशन न मानो आबनो गाइड चुबाव बरनो बागै गाइसेन चुबा मन जतन से कतन बाहायके मोथांजाक नै नेगे जे अलरेडी मोथांजाक बरनोके गाइड क्रिस्टियन लांमा ओ सयमानानि kaham ke khasik manani kaito jono phanro ke non Christian rok non ke ba kebui ke poito khlaya khorok non ke kaito borok no muthangjak manani bagai kaito chubao 2 Corinthians chapter 6 verse 2 bonro porino ke ang jora combat e porlia ke tini asit no Hebrew no chung pailesione orokena ngabus kang salo Bible baiki porinai bonus ang saw video klaiman bagi saktarana tamon mole ang nijebu omohai bugi phaija Bible kabangoni rok mo char so thangro khonai Bible pore mani belai ka pore wan nang bosisini mai pholani jam ani kabangmo ba na khana baina phiaba bahai ke porinai bomono porinai seka bahai ke porinai bono kabangmo borok no sia ba kabangmo borok no saya hani bagi angwan suka obot jot kabangmo borok ni bagi kaitoni kok no nangjak nai kaitono naituk nai rok ni bagi samgo jogan ni ang poito klaye hani bagi ang wan suka pilani buskani salrogo borok klayon gedro surima otongedi jate jeng tebo kaitoni kok no sengmanan bagi oron paris nai jotono hambay